everything we have to face it. Without a sound, we take a step. Inside our hearts are racing. If it takes forever, we'll get there together. I'm winding along this road, not knowing where it will go. No matter what life brings, if it's you and me, we're ready for anything. Watching the clouds go by in our time, we'll learn to fly. No matter what life brings, if it's you and me, we're ready for anything. We're ready for anything. We're ready for anything. We're ready for anything. So as we run into the sun, sometimes I know we're gonna fall down. Hold my hand and we'll get up. I know we're gonna make it somehow. If it takes forever, we'll get there together. Бүгүн Бакытовдордун үй бүлөсүндө аябай кубанычтуу күндөрдүн бири болуп турат. Бүгүн акем Адилет бизди жеңилүү кылып аябай сүйүндүрүп турган убагы. Булардын келечегине кааларым бактылуулук, ыймандуулук, ынтымак демекчимин. Келечеги кең болсун, ардайым ушу жакшылык, үйлөнүү, үлпөт тойлордун үстүндө жолугуп жүрө берели. Бүгүн Адилеттин жашоодо бир маанилүү күнү, үйлөнүү тою болуп жатат. Ошо тоюнда бактылуу болушсун, кармашкан колдору үзүлбөсүн, денсаулык болушсун. Адилет Айзага куш болуп берек болсун. Ready for anything.